da ja komentarišem tako glasno ko ne znam. Well, will they go for more goals or try to sit on this lead? Komentator sam jedan stavio. Evo stvarno pričam mnogo i od njega. Gotcha takes the ball cleanly, sends it forward, and he stayed onside. U početku. Gets the shot in. Oh, that's well over. Rather cold out here tonight. Let's hope the pitch doesn't affect the game too drastically. Oh, he takes the ball cleanly. It's a lovely goal. A brilliant To ja goal. zovem golom. Fantastično. It's 2-0. Inače, ako vam nisam rekao, eto možda krenite snimati FIFA 16 još na telefonu. A možda i ko zna. And he shoots. Možda neki znaju, neki ne znaju. FIFA 16 može da se skine i na vašem Android telefonu ili na tabletu. Znači, ko nije znao, evo sad zna. A preko čega to snima, ja to instaliram. Bit of great challenge. Greška. Ta aplikacija se zove Aptoide. Znači uđete na Aptoide i vi možete da instalirate. Ukucate FIFA 16 This has been absolutely i vi ćete world-class imati finish. ikonicu Lionela Messija. Ne onako da FIFA 16, nego ikonica Lionela Messija. Tu pritisnete, instalirate. Ali postoje dve takve iste. Ona mutnije, to nije prava. Ona od dve zvezdice, to je ta prava. Ja se čuo bio kada sam htio da instaliram. Ja sam se čuo isto pa zašto dve zvezdice, ali to je ta, ja mislim. Ja nisam instalirala, ali ja mislim da je to tako. Nije, pogledajte na nečijem kanalu. He's a long way out. Oh, that's well over. Ja sam vidio sam da do čega on ide i to je sve što ja vam da kažem. Keeper sends it long. Great tackle. Oh, he takes the ball cleanly, sends it forward. Good stuff, he reads the game so well. Oh, nice tackle. Half time then. Will we get as much action in the second half? Dosta faula sam ja bio imao dok sam igrao. So, we're ready to go for another. Faul koji je teo da bude za žuti, nije ni faul, a ni žuti faul dobio. Znači, malo, Defenders back on the nije ball. malo, nego dosta nepravilno. Take the ball cleanly. Whipped in with pace. Great vision. That's well off Ovdje target. ti to zoveš šutom. Given away. Spreads the play. Shoots. Good effort there. And that's out Bravo for a goal Nelson, kick. koji god da si ti golman dobro da si ovo odbranio. Shoots. You know, I thought that one was in, and I think half the crowd did as well. Možete preko toliko da instalirate na Androidu baško. Vam kažem, FIFA 16, možda neki znaju, možda i neki ne zna, a ja ću kažem da zauzima 13 gigabajta. Oh, he lost his head there a bit. Bad challenge. No cards for the referee today. Nisam primetila da je sve. Nisam primetila
mislite da imam sredinu? Lazarević, ja ne znam futbolera dosta da uzmano prema, tako ne mogu se vidjeti što. Ovo je ovakav, ovo je onakav. Ja ne znam dosta futbolera, znam neke, ali ne znam sve. Oh, nice tackle. Zašto sam šutnuo svog igrača? Zašto ovo je loše? No advantage there. Let's see what difference the change makes. Ma ništa, se 3-0 vodim. Off his head. Good save. Bravo, golmane, That brate, was bravo, clearly immediate sada. danger. Ajde. Ja, gdje sam pomožu? Well intercepted. Sends it forward. Imaj ga. That's full time then. Pobjeda. Pobjeda. Kako vidi? Ova igra sa utakmicom. Sljedeća pobjeda. Ništa, to je to što se tiče ove epizode. Vidjeli sam. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!